ngasi tang taruk tha mari English ngani ga kunga taruk ta Manipur police ki social media site oriba Facebook ta thagalapa post ma asuna pali Ukhrul district ki Litan police station ki manung sana leiba Zalengbung amasum Sangkai area da thoi tangkhul area yauna operation security force in operation sa thakri haribo operation asida bunker kunga humdoi ama da thonkhri amasu empty cases oina apunba masing kunga manga amaga recover to ngamle hari atopa post amadana Kangpokpi district ki manung sanba Kangpokpi police station konba Mohing area dagi security forces na khulai yauna kaya ma recover to ngamle haribo singa sigi manungda 12 bore action single barrel gun ama AK-47 rifle magazine yauba amaga loinana .303 rifle magazine yauba ama amasum local made pistol magazine yauna ama live round ammunition khena ba caliber gi mapan local made cannon pompi ama local made ball action rifle mari amasum local made ball action single barrel mari amasum bowfeng wireless set charger ani yauna punamari recover to ngamle hari atopa Manipur police ki post amadana Haingang police station ki personal ni suspend tawri hari basi police custody digi Nepram lemba maitai allies tomba koba police custody digi nanthokpaga mari lainana hariba SIMD Akbar Shah amasum constable number 09156544W Zore Singa Aniesi suspend tawri hari Hujik sida inga sai hai gitu. Akoi MLA yang khai hoi akoi tara do to sine. Yang khai sigi manung da illegal immigrant Manipur da lai sangat na moina demographic imbalance oi bani ase MLA kaya hain mangam guda gebo. Adu MLA yang khai sigi manung da nimpu na hai bani mita Manipur ki problem solve tong ne. Illegal immigrants machin na hayu ya di pallu ya di mi. aduna hujik laidisine Manipur illegal immigrant laiyasi kana na yarage ba yadrige bosi MLA ke asurage ba illegal immigrant Manipur laiyana haiba ngamba phongna haiba ngamba mi je MLA nimfu yankhai gi manung da kaya sono yauge ba manga subro MLA manga subra ba illegal immigrant mi tom na sanga kanda khoi chi demographic imbalance we de na haiba ngamba MLA manga leira bra ba khoi Delhi na kana wa lo ba Bide na ngau busiyo ma hari si masi komune loi mani mana hajal ba lay adum ba lay ponte sar mana hauru bani kadre kana ta du no po aduna mingun da tai na gumse ai khoi hujik so sama na bi ne khoi ni fu de sabda lepsine isu da sabda lepse ba Delhi tau da bang amri yang sin hongjin nan da bang amri yang se ba ta khoi fire blok se ba ai khoi sidagi lon salaga yade khoi gi yengna bani ai khoi bu han na batawi hairu kangbu do madu lok thu obage ai victim moire aduga mu marup saraga sarkar senkul adi thugaira adi kari paile example gi wani aduna ai khoi hana sincere oi gi seba issue je ong ta hana khangmi na gi se civil society me amsu honorable MLA me amsu ong tang phajna ai khoi na thengnari si kanano ai khoi na thengnari bisi kanano thengna gadol si kanano ise ong ta khangi se sida idea o Manipur no ong lakane karamba idea o Manipur no ba sige sangai ni pak da tribe kuntra ga mari gi yum saraga leiraba Manipur sidagi asinata ba amu idea o Manipur se illegal immigrant mayam du yahun gaira ba Bangladeshi yahun gaira Myanmaris illegal mayam du yahun gaira adugi idea o Manipur ba mayam na pamse already Manipur exists or recognized the tribe kuntra ga mari sidai da mo Manipur se interpret de honari ba mo tawbira no ware we khoi mayam sigi khaloba tantu kum se re na tantu kum sairo illegal immigrant khantu kum si okay khantu kum se leigib do leigre di hekta solution hai ta yae ba dak thinga kum se ta hai se ki doge amuksu thengba pamba su sagum tau illegal immigrant mi to khanto kanam ni su amu hai bagum tau somdana mo idea o Manipur khoi punna leigadam ni su amu hai gum tau
जात बिजात कनाना खाइग्रगे मणिपुर पानगिब चीफ मिनिस्टर अमतना जात बिजात खाइब कना तौख्रगेब जात बिजात खाइगिब अमता पुथोरौने मितोप संगप रिफ्यूजी ने लेरिब नत्रगना मितोप संगइब मयामदबु खंथोक्सि हाइबनी हाना लेगिब अमता सोकने हाइब मंत्री एमएलए अमता याउगिद्रिनो याउग्रबो सीएम अमता याउग्रबो याउदे सुमाइना लाना कंसेप्ट से टीवी डिस्कशन द खंगदे अमदा खंगदे चलहनदे होनेब नो अखोई कंजी हरदी अखोई कन्नब होनरुबने बैदी नापट चाही चा कयानो असिदा तारइसे पता पिरम देने पता हम तारम दे आइना लोइना हाइबे यादब मयामम ले थमोइसिदा खुतुम सुरगा आइगी जाति सिना खांगमबदो सिखुमु जामबगी पंथोक माइक्रोफोन पंथोक यादब पंदबनी सिदा नतब आइगी मा इसा सिंग थुरुब सबकपु चिपतुगी खुथांग पैसा लौदे यादे अखोई लमदम सिदा अखोई लम नत्रब अखोई लमदम सिदा अखोई हक फंगग हिंगब्राइबा हिंगमब्राइबा अखोइसे स्लो एसिमिलेशन तमना मसाई रमेश ना हाइगिबदो मी लिसिंग 3 लेरमबने हुजिकी 9 मुक्ता गाइरे तमना अनि मुक्ता गाइरे तमना अमा खता गाइरे लोरे सी थोंगनब पोन मयाम सिगी तौरइब प्लान पॉलिसी दो पॉलिटिशियन मोइना कोइन उभम थोएबा एडवांस होइना पॉलिटिशियन इसे इन एडवांस होइना कोइगी प्रजा से करी थेंगनगदोरिगे ngasi dagi na sahi tarai matung da mangai matung da mamang da na kari tauram bano idu madu nainaraga ngak na ba hona biramo hai bane ba koina politician sing da se adu na tri politics of we kari kana gi hebni aina hairak pa kan da hoji mayam kapna rakani na aina nong ma hai gi bado haidok pa yada ba mayam am leyeba birena sida thabak si kanna tauringa da somda moi tara mari manga kunna mana ma tauri se lale haraga di biren gi wadu taro heba tabi de heba सेंटर न नती बदो अखोई हुजी मानना अखोई हाइसेबा मोरेगी असुक संगद्रगदि अखोई मसी बेरा समाय तौबियो सी तौसी समायना वारी साबियो चोचानपुर की चंगहनदब यारोय सी तौसी इम्फाल दसु मोइसु लाक्सनो समाय तौसी हाइबना चिंग पोसक मयाम से अखोइना चप मानब भोइस अमना हाइरगदि ताबीगनेबा अखाक अराव लोइना नोंग तारब याई लाकदोरिब नमिनेनी असिदि स्टेट असिदि नुंगसित अमदि अखाक अराव यावना नोंग तारब याई हैना बेस मणिपुर प्रोजेक्ट की NIT मणिपुर दगी फंगबा पावमना हाइदि प्रोजेक्ट ति मसिबु लीड तौरिब डॉक्टर अंगांगबम रोमेंस न फोंदोपगी मतुंगिना हिमालय की उनपुब नुंगसित हिमालय कोल्फ्रन अमरम ओइरगा मिड एटमॉस्फेरिक कन्वेक्शन थोपदगी मणिपुर यावना नॉर्थ ईस्ट रीजन नोंग ताब याबगी फिबम लै स्टेट असिगी ओइनदि नुमिनिनी असिदा नुंगसित अमदि अखाक अराव यावब नोंग चुरब याय हैनसु पावमना मखातानारि